svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu mog Minecraft preživljavanja. Vidjeli ste da u prvoj epizodi kako preživjeti prvu noć. I tako što ste gledali taj video, tako ste i naučili koliko je važno imati krevet. A u današnjoj epizodi ću da vam pokažem kako da napravite svoju prvu kuću. Mi sad imamo previše posla, zato što će nam ta kuća biti veoma lepa i treba će nam dosta materijala. Tako da ću ja sada da se bacim na posao. Za ovako lepu kuću potrebni su nam ovi materijali: 12 kablostona, 21 diorit, 9 oguljenih breza, 50 dasaka, 64 plus 21 stepenik od kablostona, 20 stepenika od bagrema, 64 plus 10 slebova od bagrema, jedna pećnica, jedan čest, jedna hrastova vrata, 3 stakla, 4 drev dorova od hrasta, jedna logorska vatra, jedan crafting table, jedan beli krevet, 4 baklje. Jo, super, došli su nam ovi divljaci i tu će nam smetati narednih pola sata.
što napravimo plafon, važno je staviti baklju iznad plafona, jer će se tamo stvarati mobovi i mi tokom noći nećemo moći da prespavamo. Evo sad ćemo mi lijepo da stavimo baklju. I važno je da bude plafon visoko 2 bloka, 2,5 bloka, zato što kad bi bilo visoko 3 bloka, tad bi mogao da uđe Enderman. Zato mi sad gradimo plafon visine 2,5 bloka. Su sad došli ovi divljaci i ako me budu napali tokom gradnje morat ću da bežem u kuću. A sada kad ste već ovo iskopali, trebate ovako stepenice da stavljate svuda ovako oko ovoga. Sada ću da vam objasnim čemu još služi dimnjak. Vidite ovaj dim koji ide iz ove logorske vatre koju sam ja stavio. Na primjer, staćemo negdje da se ne vidi naša buduća kuća. Ne znam, ovdje. To jest, ovdje se vidi. Na primjer, gdje god da stanete, i ako se zbunite gdje je kuća, možete da vidite dim i tako možete lakše doći do kuće. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se kuća sviđa. A vi ako želite treću epizodu gdje ćemo posjetiti ove majmune, ostavite obavezno like, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!